kykers, baie dankie dat u weer eens inskakel en saam met ons kyk na ons bespreking oor godsdienst en die koerante, wat die koerante sê oor verskeie godsdienstige sake. Ons saai uit op die TV-stasie Homebase TV, wat jy kan kry per decodeerder of streaming of wat ook al. En ons saai uit 24 uur elke dag en nacht. Hier by ons het ons weer eens, en ek is dankbaar daarvoor, vir Regard. Regard staan er baie bly jy is hier so man. Dag sê aan. Het jy toe uitgekom by 'n bietjie aan ons webwerf van Homebase TV? Ja jong, hulle het bos so rukkie terug is ons webwerf heeltemal gehack. Hi. En ons het alles verloor wat ons gehad het en opgebou het oor 'n lang tydperk. En ek het daarom nou gekom tot 'n punt waar ons nou die nuwe een is nou daarso, so mense kan gaan na homebasetv.org. En ons nuwe webwerf is aan lewendig. So op die skerm sal ons dit wys vir die mense. Dan moet ek gaan kyk en die opcheck wat aangaan daar is so. Ja. Dus was streaming ook afgewees vir 'n ruk of wat? Die streaming was ook 'n bietjie van 'n probleem. Ons het dit dan ook opgehaat weer, maar net op 'n tydelike blad. Ja. Maar nou is alles weer hardloop baie mooi. Ag, ek is baie bly. Ja, so. Ons moet die hackers vasvat en hulle ek het nou extra sekuriteit omgesit, so ons hoop en bid dit werk nou mooi. Prachtig. So mense kan lewendig gaan na Homebase kyk en dan al die ander programme wat ons uitsaai is alles ook daar wat hulle on demand kan gaan kyk. Wonderlik. Ja. Nou waar jy daarmee te begin vandag? Jong, ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor sekere mense wat snaakse dinge glo. Manlik en vroulikheid en sovoorts en 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou en hulle rolle en sovoorts, alles te. Jy het daar so 'n paar kragtige dinge te sê gehad. Hier is nou 'n vrou wat 'n interessante besluit gemaak het. Hier sê it's crowned down, mom first for Mrs. SA. Dis nou Mrs. SA, Miss, nie ja. Miss nie, Ja. Mrs. SA, mevrou Suid-Afrika. Ja, dit sê so, when Vershuka Singh was crowned Miss South Africa 2026 at Emperor's Palace last November, she was made history as the first Indian South African to wear the crown. But this week, just 4 months into her reign, she handed back the crown along with the keys of a sponsored Cherry Tiggo 7 she had the use of for a year. Singh chose to step away from the fame, sponsorships, glamour and monthly 6,000 Rand stipend to heed a higher calling, motherhood. A higher calling, motherhood. Ja, mooi gestel. I have a son who needs a lot of attention, and things like dressing up for and attending events and doing photo shoots for sponsors are things I no longer have the capacity to do. Singh and husband Sasha have a 9-year-old boy, Zachary, who fell ill a week before the finale. She could not be there for him, and her mother had to step in to help. Zachary is special, different. There are certain areas where he needs extra attention. When you have someone who has special needs, it changes everything. When I realized things were not working to his benefit, I had to act. As mothers, that is what we do. I could see the changes in him. It wasn't something that was benefiting my family in a month that I was carrying the crown. I did it with a full heart and I had good intentions, but I had to be honest with myself and chose my family. Prachtig, nee? I have worked in jobs that are stressful and complex, but throughout my life, I've always prioritized the needs of my son, and where I needed to make changes or take pauses in my career, I've done so. Karika Beb, 44, who was first princess in a pageant, has officially taken up the title. She's a qualified fashion designer who owns a firm specializing in strategic brand growth alongside her husband, Wayne. Dus iemand wat die beter keuse gemaak het in die lewe, né? Ja, ai, So ja. Hier het ek nou ook 'n prent, dis nou in die Cape Times. Ons het deesdae maar baie Engelse koerante, is maar min Afrikaanse koerante wat oorbly, gedrukte koerante, né? En dis ook trouwens, kyk, daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bruide. En dit sê so, onder brides wait in a waiting room during the Easter 2026 mass wedding ceremony. Dis nou mass wedding, die mass daar beteken baie, en dit beteken nie nogmaal mass nie, ne? At the International Pentecostal Holiness Church, IPHC, headquarters in Zuurbekom, Western Area, Gauteng, on Sunday.
Since 1962, the IPHC has held mass weddings 3 times annually. On Easter Sunday, the first Sunday of September, marking the IPHC New Year. Ek het nie geweet, hulle ook hulle eie nuwe jaar nie. And during the Christmas weekend in December. Close to 60 couples walked the aisle, some entering marriage for the first time, others embracing polygamous unions and exchanged vows in the presence of their families. Baie interessant. So allemaal op een slag sommer. En embracing polygamous unions, soos party van die meisies en vrouens hier trou met 'n man wat klaar 'n vrou het. Sure. As ek so na jou vrou kyk, dan glo ek nie sy sal toelaat nie. My ook vrou nie so, ook nie. nie, sy sal sê, stop jou nonsens, klaar. Stop jou nonsens. Kan nie 'n ander vrou vat nie, jy klap, wees happy met my daarso. Soos, ja nee, maar die Bybel is baie duidelik. Nuwe Testament, Ou Testament het dinge gedoen, maar dit was nie God se ideaal nie. Die mens het gesondig hom, het sonde gedoen. Ai. En dit is nie die Here se plan gewees, anders sou hy Adam, Eva en nog klomp ander vrouens gemaak het, maar dis nie hoe hy dit gedoen het nie. Nou ja, dis 'n goeie voorbeeld. Hier is nou een, ek spaar my kinders die gruwels in die Bybel. Ja, daarin is dit spesiaal vir jou. Spaar jy jou kinders die gruwels of wat? Lyk by oom hou hierdie geberigte spesiaal vir my, nee. Dis reg, ja. En dit is hierso Michiel de Tooy uit Onrus geskryf. Kyk, ek is nie 'n mens wat gemaklik is met sensors nie. Sensors kom soms met erge dinge weg. Ek moet egter erken, ek het my jong kinders ontmoedig om die Bybel te lees. Dis 'n vreeslike ding om te doen, hè? Dit is 'n bietjie erg, ja. Sjoe. Ek wonder nog of dit was om hulle te beskerm, of dalk myself. Miskien was dit om homself te beskerm. Hy het self 'n probleem met die Bybel. Hy verstaan die Bybel nie reg nie, hy het 'n wanbegrip van die Bybel. Later, as hulle sou wou, kon hulle maar van al die gruwels lees, van 'n jaloerse God wat peste oor mense bring, net om te toets of hulle hom aanbid. So duidelik het hy die verkeerde prentjie van God. Hy het 'n verkeerde prentjie van God, ja. Wat sou ek antwoord as die jongste vra? Pa, hoekom het Lot se dogters hul pa dronk gemaak om met hom gemeenskap te hê? Was dit dieselfde dogters of ander dogters wat hy vir mans gegee het om met hulle te doen wat hulle wil? En dis 'n baie maklike antwoord. Want Lot was 'n man vol sonde en hy het gesondig. En dis hoekom dit gebeur het. Hy's agter met sy dogters. Hy het die verkeerde gekies. Verstaan, so dis mos nie 'n moeilike antwoord nie. Of as hulle vir my vra, hoekom moes Jesus hang aan 'n kruis? Ons het mos niks verkeerd gedoen nie. Dis ook 'n maklike antwoord. Niks verkeerd gedoen nie. Dis 'n maklike antwoord. Ons besef dat ons sondige wesens. Ja, so die Paulus gee vir ons die antwoord. Is daar enige iemand wat nie gesondig het nie? Ja. Almal het gesondig. En jy sien, is 'n wanbegrip van die plan van saligheid. Hoekom het Christus gesterf? Is baie belangrik om dit te verstaan. En al die Ou Testament mense het dit verstaan, want daar het hulle 'n lam geslag. Hulle het geweet hoekom hulle die lam slag, wat dit beteken. Om hier en daar 'n paar mooi blommetjies tussen die Bybelse onkruid uit te soek, werk nie vir my nie. Ook nie om te hoor lees simbolies of in konteks nie. Wat is simbolies daarin om op water te loop en duiwels uit te dryf en varkies in? Nee, my kinders het ons met liefde opgevoed, geleer om rasioneel, krities te dink, tussen feite en fiksie te kan onderskei en om verantwoordelik te wees. Al juffrou het gesê, hulle is voorbeeldig. Ek is baie jammer vir Michiel de Tooy, dat hy die punt heeltemal mis, en dat hy duidelik die verkeerde prentjie van God het. En dit is baie hartseer, want dit is normaalweg mense wat geleer word dat daar nie so iets is soos 'n duiwel nie, dat daar nie so iets is soos sonde nie, Of 'n oordeelsdag nie. en dat ook daar nie so iets is soos die skepping nie. Want sodra jy die skepping uitgooi en sien dat daar wel 'n tyd was waar daar nie sonde was op die aarde nie, en dan 'n tyd is waar daar die verkeerde keuse gemaak is en sonde op hierdie aarde ingekom het, dan verstaan jy hoekom Jesus op die kruis moes wees. Die vraag wat hy sê, hy nie kan antwoord nie. En so as jy weet dat daar sonde is, daar skepping is, dat 'n groot stryd is, dat ons in hierdie groot stryd betrokke is, en dat mense verkeerde keuses maak. Reg deur die Bybel, soos wat laas week ook genoem het, reg deur die Bybel is mense wat verkeerde keuses maak. Maar ten spyte daarvan is God daar, en help ons. En op die ou ende
kom God self en kom gee sy lewe, sodat ons uit hierdie gemors uit kan kom, en verlos kan word van sonde, dit wat baie sogenaamde Christene nie in glo nie. En so ja, dis baie hartseer dat hy die verkeerde prentjie van God het. En dis ons het laasweek, nee, Johan de Villiers het hy Hosea aangehaal. Gemaakt, ja. En hy is, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis die kennis van God. Ja. Duidelik het hy nie die regte prentjie van God nie, want hy het nie die kennis van God nie. Dis die belangrikste ding wat mense kan hê in hierdie lewe, is om God werklik te kan leer ken hom. Daar was 'n ruk gelede so 'n sirkulêre brug gewees en was my nogal getref. Een persoon skryf, die probleem met baie kerke vandag is, hulle preek liefde, en hulle vertel vir die kinders stories. Hulle verduidelik nie vir die kinders en jong mense hoe om apologeties oor die Bybel te wees, en apologeties die Bybel te kan verdedig ten ongelowiges nie. Dis 'n ander ding as om net stories te hoor. Jy moet weet, waar pas dit in, wat is die doel daarvan ensovoorts. Nou weet jy wat, nee? Ja. Hy sê nou, hy het nou met die Bybel weggehou van sy kinders. Ja. My ouers het dit nie weggehou nie. Ja. En my ouers het vir my, ek het die ou vertaling Bybel mee groot geword. So baie mense deesdae is interessant, as hulle sê, hulle lees die ou vertaling, dan verstaan hulle nie so lekker nie. Maar dis waarmee ek groot geword as kind. So dit maak vir my sin, nee? So van kleins af het ek die ou vertaling gelees. En ek het alles gelees, van Genesis, Rigters, alles wat jy kan dink. En dit het vir my 'n realiteit wêreldprentjie gegee van wat is wat. Verstaan jy? En nie in 'n ballon groot te word en nie te weet wat is wat nie. So ek is maar hartseer vir sy part, sies tog. Ja. So, ek gaan na 'n ander onderwerp. Hierso is nou 'n bietjie positiewe nuus vir 'n verandering. Ons in Suid-Afrika was altyd so, as ons lees die vergelyking, so onder op die skaal met alles daarso so. Hier is nou iets waar ons nou nie onderaan is nie. Dit sê, South Africa just cracked the top 10 for global politeness. So is dit daarom in die top 10 en vir 'n goeie Ja, ons is daar in die topklomp daar. If you've ever touched down at OR Tambo, King Shaka, or Cape Town International, you know that unmistakable feeling of warm hazard and a genuine smile from a stranger. Now, a major global study has confirmed what locals have known all along. South Africa is officially one of the top 10 most polite nations on earth. Sure. Ja, ek onthou toe ons op see was vir 'n jaar of langer in Amerika, ons kom terug. Almal so vriendelik, vir almal so vriendelik. Baie ander plekke oor sê hulle groet jou nie, kyk nou jou nie, is baie van die klomp daar. Dit is natuurlik vriendelik, jy weet. Digital financial service provider Remitly recently surveyed over 4,600 people across 26 countries to find out which nations are the most polite and friendly. The results showed that for anyone looking to move or travel to a new home, South Africa is one of the places that offers a world-class welcome. While Japan and Canada took the top 2 spots for global perception, South Africa secured a 10th place finish. Politeness is just saying please and thank you. According to the study, it's about the small interactions that make a newcomer feel at home. Patience with language barriers, offering help to those who look lost, basic courtesy in the workplace and on the street. South Africans outperformed major travel hubs like Australia, the USA and Ireland in the global ranking for politeness. The UK, China, Germany, the Philippines, Sweden, Denmark and Finland were positioned between 3rd and 9th. The study also looked at self-perception, how much residents believe in their own good manners. South Africans are quite confident in their hospitality, ranking 8th in the world for self-politeness with a score of 9.33 out of 10. The study also measured friendliness, a key factor for anyone relocating to a new country. South Africa once again made the global shortlist, ranking in the top 15 friendliest nations worldwide. Okay, soos ons is toe nie so sleg afgeoor nie, soos ek hulle sê. Dit is goed om te weet. Hier is nou een van Jan Vermaak. Ja. En dit is weer by die GKSA. GKSA in die Vida. Standpunt teen wokeness verdien lof.
hy stem nie saam met die ander professor wat jy laas keer so oor uitgewy het nie. Dit sê so, met kommer neem 'n mens waar hoe wokeness al hoe dieper in ons samelewing, selfs in kerklike kringe insypel. Hierdie ideologie, wat alles deur die bril van identiteitspolitiek en die verdeling tussen onderdrukker en onderdrukte beoordeel, is nie bloot 'n onskuldige bewusmaking nie, maar 'n wêreldbeskouing wat die fundament van die Christelike geloof aantas. In hierdie agtergrond staan die sogenaamde doppers, die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, merkwaardig standvastig. Die GKSA is een van die laaste van die Afrikaanse gereformeerde kerke wat konsekwent vashou aan die klassieke ortodoksie van die reformatie, die skrif alleen, die 3 formulêre van eenheid as bindend en die suiwer verkondiging van sonde en genade sonder kompromie. Dit is bemoedigend dat die GKSA dit onlangs by hulle synode bevestig het, dat hulle nie wil afwyk van die gesag van die skrif nie. Hierdie duidelike standpunt verdien erkenning in 'n tyd waar baie instellings onseker raak. Wokeness bevorder onder meer genderideologie, die herskryf van geskiedenis en die afdwing van sogenaamde DEI, dis die diversiteit, gelykheid en inklusiwiteit programme, waar meriete dikwels op sy geskryf word. En is baie keer nie dikwels, is baie die meeste van die tyd Ja. op sy geskryf word. In kultuur en die media word standpunte wat nie hiermee saamstem nie, gemaklik gekanseleer. Hierdie tendense staan lynreg teenoor 'n Bybelse verstaan van waarheid, verantwoordelikheid en genade. Jy sien baie keer, ek het nie die woord verantwoordelikheid gehoor in daai skrywe van laasweek nie. Die kerk se roeping is nie om die tydsgees te volg nie, maar om die woord van God getrou te verkondig waar kerke begin buig voor moderne ideologieë verloor hulle profetiese stem en uiteindelik hulle relevantie. Dis baie belangrik. Daai is 'n baie belangrike Ja. punt. Laat ons nie toelaat dat dit 'n slagveld word wat skering en versplintering bring en die kerk ondermyn nie. Bly getrou aan die skrif, verstaan die druk van die tydsgees en staan vas op die fundament waarvan die apostel getuig, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, naamlik Jesus Christus, in Korintiërs 3 vers 11. En ek kan dit nie beter gestel het nie. Dankie Jan Vermaak van Pretoria Ja, vir hierdie baie goeie skrywe. Hy moet aanhou, hy moet nie ophou skryf nie. ek ken 'n hele paar vermaaks en almal van hulle se koppe is reg aangeskroef. Is goed so. So ons sê dankie vir daardie Jan Vermaak van Pretoria. Om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, gaan ons nou 'n bietjie weer kyk na die paus en Amerika en die paus se nuwe geskrifte ensovoorts. Hier is nou 'n prent. Pope Leo XIV and US Secretary of State Marco Rubio committed at a meeting yesterday to improving relations between the Vatican and Washington amid ongoing tensions. The US Embassy to the Holy See said on X that they also discussed topics of mutual interest in the Western Hemisphere. Ja, was maar 'n bietjie stramp tussen die pausdom as staat en politieke mag en Amerika en so 'n paar gromme tussen die paus en daar president Donald Trump. Ja, het is nou nog een. Ja. Washington, Rubio to visit Vatican and Rome after Trump row. US Secretary of State Marco Rubio will visit Rome and the Vatican this week, an Italian government source said yesterday, just weeks after a clash between Donald Trump and Pope Leo. Rubio, who is Catholic, is expected to meet Vatican Secretary of State Pietro Parolin and Italian Foreign Minister Antonio Tajani, the source said. Italian media reported that he would also meet Defense Minister Guido Crosetto during the Thursday-Friday visit. This meeting comes several weeks after US President Trump's extraordinary criticism of Pope Leo over the Catholic leader's anti-war rhetoric. So, hulle het so 'n bietjie vasgesit Ja, en nou wil seker maar 'n bietjie vrede maak. Baie interessant. Ja, nee. nou hierso is 'n burg, ek moet sê, jy weet, ek probeer opcheck en kyk, laat ons nie fake news hier uitsaai, laat ons gevang word met fake news, en toe ek hierdie eers lees, dacht ek maar, dit klink bietjie verskriklik, baie na fake news, dit kan net nie waar wees nie, maar dus daar 'n klomp verwysings na dieselfde gebeurtenis. Sure.
En hierso staan daar Pope awards Vatican's highest diplomatic honor to Iran envoy. Nou, Amerika en Iran is nou in die bakleiery. En Iran, ons het laas gehad daar die prent 'n paar weke gelede van Iran, wat hy soos 'n seekat met altyd tentakels, en oralste hierdie ondermynde bedrywighede het in al die lande en terroriste. Vingers in al die mense se plekke orals. Ja, en hulle wil net verwoesting saai en oorneem. Nou staan hier so, Teheran. Pope Leo XV has awarded the Vatican's highest diplomatic honor, the Papal Order of Pius IX, to Mohammed Hussein Mokhtari, the ambassador of the Islamic Republic of Iran to the Holy See. Kan jy dit glo? Is om seker is nie fake news nie. Jy kan opcheck daar, maar is 'n paar plekke die op gerapporteer. Sure. Soos hier so die post nou, hy gee nou daar die hoogste high diplomatic honor aan die ambassadeur van Iran aan die Holy See, aan die Vaticaanstad. Dit terwyl Amerika en Hussein in oorlog voer en waar Iran nou die verkeerde dinge onder die son doen. Sure. The Order of Pius IX, ranked among the Vatican's most distinguished knighthoods, is typically conferred upon ambassadors and prominent figures who have played a significant role in strengthening diplomatic ties and serving the cause of peace and dialogue, Press TV reported. Nou, ek kan nie sien laat hier Iran serve the cause of peace and dialogue hoegenaamd nie. Hy maak atoombomme en missiele wat hy allemaal wil uitvee. Israel uitvee, Amerika wil daar getref met atoombomme enzovoorts. The honor was bestowed upon the Iranian envoy after Pope Leo XIV condemned the US-Israeli aggression against Iran. Lyk dit my asof hy baie dinge doen wat polities korrek is nie. Dit is nie polities korrek ding om nou vir Iraanse ambassadeur aan die Vaticaan nou met sulke hoë pryse te gee nie. The award and the Pope's denunciation of the aggression are closely linked to the ongoing efforts of the Iranian embassy at the Vatican to promote messages of peace, justice and opposition to warmongering. Ja, maar die Iran doen warmongering, maar hy het 'n geweer in een hand en die dolk in die ander hand agter sy rug daar. Soos waaragtig waar die post nou hieraan kom, ek hoop net nie, dit is fake news nie, maar wat ek kon opspoor is het nie. Sure. See, nou ander ene keer, die Pope just bent the Catholic knee to the Islamic revolutionary Ayatollahs. The progressive American Pope is unaware that his gesture is being interpreted as submission in Tehran, and around the buoyant Islamic world. Let's see if the US Pope offers the same high honor to Israel's President Herzog for religious political balance. Don't hold your breath. The Catholic Church has yet to apologize for centuries of torturous and murderous Jew hatred equivalent in scale to the Islamic anti-Semitic genocide. Final note, the countries struck by Islamic conquest first rid themselves of the Jews, then rid themselves of the Christians. Yet the Pope not only makes communion with Islamists, but honors them. I cannot but think of the connection, even respect, that runs between Islamists and the Catholic Church. Inquisition and expulsion of the Jews. Anyone? Dis geskryf deur Barry Shaw, The View of Israel. Ja nee, dit is interessant wat aangaan in die wêreld oom. Nou, hier is 'n interessante berig, en dit is in die Cape Times, en dit is nogal, party berigte gee jou baie insig, is baie goed om deur te gaan en te lees. En het sê so, the theory driving Iran's defiance. En ek kan nie altyd Iran mooi verstaan nie, ek weet nie, maar dit is die gevaar wanneer jy kerklike dogma en sake en staatspolitiek saamvat in 'n land, jy moet kerk en staat apart hou. Maar kom ons kyk dat ons 'n bietjie kan verstaan, hoekom Iran optree soos wat hy optree, nogal 'n baie insiggewende stuk hierdie,
en dit is geskryf daar deur Clou Maluleki, associate at the BRICS Consulting Group, Russian and Middle Eastern specialist. En sy sê, to understand why Iran does not behave like a conventional state under military pressure, you have to understand what is animating its power structure at the deepest level. 12 Shia Muslims, Iran's majority, and the theological foundation of its government believe that the 12th divinely ordained Imam, Muhammad al-Mahdi, entered a state of divine occultation in 874 CE, Common Era. He did not die. He was concealed by God and will return at the appointed hour to establish universal justice. Sjoe, dit is interessant van hulle geloof. This is not a peripheral belief. It is the load-bearing wall of the Islamic Republic's entire governing ideology. Ayatollah Khomeini argued that the Imam's absence did not suspend divine governance. Instead, qualified jurists must rule as the deputies of the hidden Imam until his return. This doctrine, Wilayat-e-Faqih, transformed clerical authority into political sovereignty. The supreme leader is not merely a political figure, he is, in doctrinal terms, the Mahdi's earthly representative. Sure. So diepgaande godsdienstige sieninge agter hierdie staat op sy daar. Dan sê the IRGC's worldview hinges on the Mahdism, preparing the ground for the hidden Imam's return. Its 1979 constitution explicitly mandates that the IRGC spread Sharia and prepare for the Mahdi's global revolution. The destruction of Israel is understood not merely as a political objective, but as a religious prerequisite, as the removal of the greatest barrier to the Mahd's reappearance. Nou, stop net daar en kyk net daar. Soos hulle glo, dat die bestaan daarvan Israel is die grootste struikelblok vir hulle Mahdi's wat moet terugkom. Dis wat hulle wil hê. Dis ook Israel wil uitvee. En Israel moet gaan. Israel moet gaan daar. En dit is hoekom daai tentakels wat ons gesien het, nê? Ja. Is al die verskillende terroristiese groepe wat hulle befonds het met hierdie doen met hierdie spesifieke doel om te doen wat hulle graag wil hê. Ja. Ai. What this means in practice is that Iran's hardline military theological core does not experience sustained bombardment the way a secular state does. Within Shia eschatology, the concept of tamis, a divine shifting or purification, teaches that a path to redemption is paved with fitna, a state of absolute chaos and unbearable trials. Kyk aan, hè? As jy hemel toe wil gaan, dan your path is paved with a state of absolute chaos and unbearable trials. En dis hoekom hulle baie keer hierdie suicide bombers het, want dit is direk op pad hemel toe daar. The appearance of the hidden Imam is preceded by a global upheaval for the ideological core of the IRGC. The current siege is not a sign of defeat, it is a confirmation that they are approaching the peak of history. As the Iran-Iraq war demonstrated, if this struggle results in mass martyrdom, this is thought only to hasten the coming of the Imam Mahdi. Jy sien al die dinge van hulle sal, ek wil amper sê die tweede komsverhaas of die koms van hulle sogenaamde heiland, die Mahdi verhaas daar, soos, kan jy verstaan wat die aangaan? Hulle word godsdienstig geïndoktrineer met absolute, ek wil amper sê malligheid. Ai. This is a strategic blind spot of Operation Epic Fury. You cannot bomb a civilization into submission when its foundational theology teaches that suffering accelerates divine victory. Nou, op hierdie punt moet ons ook verstaan dat Iran is eintlik Persië. Persië is. En hulle was nooit 'n moslimland nie. Verstaan? So daar's baie mense wat in Iran gebly het van 1979, verstaan? So dis toe as jy gaan kyk, gaan kyk in die foto's op die internet, en ons het al daar gepraat, hoe dit gelyk het in Iran.
Dit gaan net Pragtige land. mense het so gaan op vakansie. Ja. En baie van die mense wat daar gebly het, was nie moslems nie. Ja, Verstaan? ja. So, ja, so die punt is maar net hierso, is dat daar is nog steeds mense daar wat nie moslems is nie, maar hulle het nie 'n keuse nie, hulle moet nou maar oorleef. Ja. Mojtaba Khomeini, the 56-year-old second son of the deceased supreme leader, whose wife and sister were also killed in a February 28th strike, was announced as the new supreme leader on March 9th in an unanimous vote by the Assembly of Experts. Dan gaan hy aan het sê, the name Mojtaba, meaning the chosen one, is a title of Hassan ibn Ali, the grandson of the Prophet Muhammad and the second Shia Imam. To a Western observer, an invisible leader looks like weakness. To a population steeped in the doctrine of the hidden Imam, a leader who cannot be seen, located, or killed carries a very specific theological resonance. The occultation is not unfamiliar terrain in Iranian religious consciousness. It is the central organizing metaphor of the faith, a supreme leader communicating through written statements while intelligence agencies worldwide search for signs of life, not undermining the regime's legitimacy. It is deepening it. Nou, soos jy sien hom nie, hy sit daar ergens toegemaak en maak sy notas en maak sy uitsprake ensovoorts. In his first written statement, Mojtaba declared that every Iranian martyred by the enemy becomes an independent case for revenge, extending retaliation beyond his father's death to every casualty of the war, until it reaches its complete extent, he wrote. Nou wat is die complete extent, ne? Ja. This case will remain open above all others. This is not the language of a state seeking a ceasefire. It is the language of theological mission with no terminal condition. Dit is wat hierdie so uiters gevaarlik maak, ne? Ja. Hulle sal aanhou tot allemaal uitgewis is, maar dit is 'n godsdienstige mindset, soos hulle in Engels sê, wat ek eina. Ja, dat is hartseer. Arme Amerika. The end of the war will occur when Iran decides it should end, not when Trump envisions its conclusion. The proposal demanded Iran commit never to pursue nuclear weapons, dismantle its 3 main nuclear facilities, surrender enriched uranium to the IAEA, suspend ballistic missile production, reopen the Strait of Hormuz, and cut all funding to Hezbollah, Hamas, and the Houthis. Ja, wat hulle natuurlijk nooit sal wil doen, eindelijk nie. Dan gaan het verder aan en sê, the Iranian plateau has absorbed empires for 2,500 years. It absorbed the Greeks after Alexander. It absorbed the Arabs and made Islam Persian. It absorbed the Mongols and converted them. It has never been successfully occupied by a foreign power that arrived expecting a short campaign. The IRGC commanders holding the line in Iran's mountains right now were told from their very first day of training that chaos and martyrdom are not defeats. They are the ordained path to divine victory. Nou as jy met daai mentaliteit groot word en groot gemaak word en aan die militair geïndoctrineer word, dan het jy 'n probleem as jy teen hulle baklei. They were told that the greatest obstacle to the Mars return is the existence of Israel and its Western patron. Verschrikkelijk, ne? You cannot negotiate that position away with airstrikes, and you cannot win a war against the people for whom losing it is theologically indistinguishable from winning. So daar is 'n probleem, daar is 'n probleem in hierdie land. En weer is die gevaar, as jy godsdienst en die staat meng, Ja. dan jy sulke verskriklike dinge daar. Altyd reg deur die geskiedenis. Ai, is erg. Hier is een Pope slams widening gap between the rich and poor. Ja? Interessant. So lyk maar dit is maar nog steeds 'n woke Pope. Hè? Dit is 'n woke pope.
Pope Leo at a weekend announced the widening gap between the haves and have-nots as he visited Monaco, a Milanese parade ground that was a prize pick for the first Western European trip of his papacy. Arriving by helicopter from Rome as the first pope to visit the principality in nearly half a millennium, Leo was greeted by Monaco's ruler Prince Albert II and his wife Princess Charlene at Monte Carlo's heliport. Just after his arrival at the tiny principality in the French Riviera, the Pope condemned what he termed the widening chasms between the poor and the rich. En dit is baie interessant, dat het nou van hom afkom, maar ja. Kyk wat kom nog van hom af. Hier was nou een Afrikaanse koerant vir 'n verandering, 'n redelike groot artikel oor die paus, en dis eintlik 'n vertaling uit The Conversation. En is geskryf deur Schmaltz, is 'n professor in godsdienskunde aan die College of the Holy Cross in Massachusetts. Die artikel het oorspronklik op The Conversation verskyn, soos dis 'n katholiek wat hier skryf. En daar is die paus staan hy baie mooi en hy waai pragtig. En het sê Paus Leo 14 groet die skare in die Vatikaanstad op 8 Mei 2025, pas dan hy tot paus verkies is. En die opskrif hierso is, vermy rykdom ten alle koste. Nou, toe ek daardie lees, toe weet ek, hierso kom nou, wat moet jy sê? Hierso kom nou probleem. Dit is vir my baie snaaks so. Dit is seker die rykste systeem in die wêreld. Die katholieke kerk. Ja. En dan sê hy vir my ryk. So wat gaan hy doen? Gaan hy alles weggee? Maar jy sien, dit is nie 'n Bybelse leer daarin nie. Die Bybel sê, jy moenie lief wees jy moenie jou siel verkoop aan geld nie. Maar daar is niks verkeerd om ryk te wees nie. En nergens sê die Bybel, vermy rykdom nie. Inteendeel, die Bybel sê, gebruik jou talente en vermeerder hulle. Ja. En ons is baie dankbaar, ons is dankbaar vir die ryk mense wat Homebase gereeld ondersteun. Maar daar is meer, ek wil nie sê arme mense nie, maar meer normale mense wat nie ryk is nie, wat elke maand hulle bydra maak vir Homebase en ons sê dankie. Maar ek het een keer 'n boek gelees en die skrywer daar gesê, om rykdom te maak is ook 'n talent, net soos jy talent het om te skilder of klavier speel ensovoorts. So het jy 'n vaardigheid om kanse te neem, om insig te hê wat om te doen ensovoorts, en risiko's te neem daar en ryk te word. Maar as jy rykdom maak en jy is ryk, dan is daar rentmeesterskap. Jy moet 'n rentmeester wees oor daardie geld en jy moet dit gebruik vir die uitbreiding van die koninkryk op aarde. En wat is jou motief? Hoekom doen jy wat jy doen? Dis my interessant, want die woord ryk en rykdom is ook relatief. Ja. Ek het een keer 'n prentjie gesien, soos 'n tekenprentjie gewees van 'n man wat besig om te loop. Ja. En dan kyk hy na iemand wat fiets ry en sê soos, ek wens ek het 'n fiets gehad. Ja, hy wil nie so ryk. Die ouetjie wat op die fiets ry, kyk na 'n ou in 'n kar en hy sê, ek wens ek het 'n kar gehad. En die ou in die kar kyk na 'n ander ou in 'n sportskar en hy sê, ek wens ek het 'n sportskar gehad. En in die sportskar kyk so, dan sien hy daar so 'n yacht, jy weet, 'n groot bote. Ek wens ek het daai boot gehad. En so gaan dit aan. En die hele punt is net, dis almal is mense wat nie vergenoegd is met wat hulle het nie. Verstaan, want die ou wat loop het bene. En daar is mense wat nie kan loop nie. So, die punt is ons vergenoegd, en so wat hom noem is, gebruik ons talente wat die Here vir ons gegee het. En sekere mense het daai talente gekry om besigheid te doen. Nou ja, ek kan nie nou hierdie hele artikel lees, dit is eintlik 'n opsomming daarvan, né? Ja. Maar dit sê so op 11 April het hy 'n gebedswaak gehou waar hy kritiek uitgespreek het oor hoe God se naam gebruik word om oorlog te regverdig. En ook gesê, militêre optrede sal nie die ruimte vir vryheid skep nie, omdat ware vryheid slegs moontlik is wanneer daar geduldige dialoog is. En so gaan hy aan daar en maak hy sy saak daar om rykdom te vermy. Nou ja. Ek wonder hoe gaan hy dit vermy? Ek sê ons lead by example oom. Ja, nou ja. Dit is nou nog een. Pope urges world leaders to end wars.
Pope Leo urged global leaders in his Easter message to end the conflicts raging across the world and abandon any schemes for power, request, or domination. The Pope has emerged as an outspoken critic of the Iran war, lamented in a special message to the thousands gathered in St. Peter's Square that people are growing accustomed to violence, resigning ourselves to it and becoming indifferent. Let those who have weapons lay them down. The first American Pope exhorted, let those who have the power to unleash wars choose peace. Leo did not mention any specific conflicts into the message, known as the Urbi et Orbi, to the city and the world. Blessing. It was usually brief and direct. Ja, nou het ek 'n bruggie uit the National Catholic Register. En het sê, Vatican to publish Pope Leo XIV's first encyclical May 25. Dit is reg nou, né? The Pope signed Magnificat Humanitas on May 15, the 135th anniversary of the publication of the landmark social encyclical Rerum Novarum. Ek sal baie daarna verwys op hierdie program is of so. Nou ek wil net kyk, encyclical. Wat is 'n encyclical? Nou Google sê, an encyclical is an official pastoral letter written by the Pope and addressed to all Roman Catholic bishops, the broader church, or all people of goodwill. Derived from the Greek word for circular, they serve to provide authoritative moral guidance, clarify church doctrine, or address social and cultural issues. Ja, dan noem het naming convention. Encyclicals are named after their first few Latin words, e.g. Pope John Paul II's Fides et Ratio or Pope Francis Laudato Si. Not always infallible. While they are highly authoritative teachings, they are not automatically considered divinely inspired dogma unless stated otherwise. Accessibility. You can browse historical and modern papal encyclicals directly on the Vatican Archive. So dit is 'n belangrike skrywer, dit is 'n pastorale brief wat hy gee daar aanmaning. En hierso is 'n prent van die paus daar, nie? En dit sê, Pope announces the release of Magnificat Humanitas, en dit sê, the Vatican announced Monday that Pope Leo XIV's first encyclical will be published on May 25 with the title Magnificat Humanitas. Pope Leo will speak at a presentation for the release of the social encyclical. Okay, oor sosiale sake. A papal letter to the church at 11:30 a.m. Rome time on May 25 in the Vatican's Synod Hall. The Vatican also confirmed the full title of the encyclical is Magnificat Humanitas, on the protection of human dignity in the age of artificial intelligence. Magnificat Humanitas is Latin for magnificent humanity. Dus hy is baie modern, hy spring nou in op advies oor AI. Lyk my so. Ja, nogal, ne? Leo signed the letter, which is expected to provide moral guidance in the digital revolution and emerging technologies such as AI on May 15. Interessant. The speakers at an encyclical presentation will be Cardinal Victor Manuel Fernandez, Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, Jesuit Cardinal Michael Sneersny, Prefect of the Dicastery of the Integral Human Development, Anna Rowlands, Professor of Ethics and Political Theology at the University of Durham in the United Kingdom, Christopher Ollo, co-founder of Anthropic USA, and Sodi Lashumba is Professor of Theological Ethics at the Jesuit School of Theology at Santa Clara University in Berkeley, California. Nogal baie Amerikaners daar, ne, op hierdie Ja. Kyk net daarso, dit is nou dicastery, ek gaan 'n bietjie opkyk, wat is dicastery? Typische Romeinse term. A dicastery derives from the word dicasterion, meaning law court. Nogal, ne? Is an official
administrative department within the Roman Curia, which is the governing body of the Catholic Church. Sure. The term broadly refers to the major governing offices, congregations, and secretariats that assist the Pope in the administration, pastoral care, and global mission of the Church. These departments are responsible for handling specific aspects of church life, such as doctrine, liturgy, evangelization, and communication. Dus dit verskillende afdelings wat spesifiek daarso vorm. Nou sê hulle verder aan. Prominent examples that are casting for the doctrines of the faith, responsible for promoting and protecting Catholic doctrines. Sure. Amper soos die leer en aktuele sake van die NG Kerk. That are casting for communication, manages the Holy See's media outlets, press office and publishing, waar hulle baie sterk is. That are casting for interreligious dialogue, fosters mutual understanding and relations with other faith traditions. Om almal onder die vlerke van die pausdom daar te kry. Nou ja, wys ons wat daar precies alles aangaan daar. Daar gaan het aan en sê dat Secretary of State Cardinal Pietro Parolin will offer concluding remarks. May 15 marked the 135th anniversary of the publication of Pope Leo XIII's 1891 encyclical on capital and labor, Rerum Novarum of New Things, the first in a long line of social encyclicals produced in the modern era of the Catholic Church. Pope Leo XIV indicated at the beginning of his pontificate that he intended to follow in the footsteps of his predecessor by responding to today's industrial revolution, developments in the field of artificial intelligence. Ja, so die vorige eenheid aangespreek die Nywerts revolusie en nou spreek hy aan hierdie AI revolusie wat ons nou ondergaan daar, né? Addressing the College of Cardinals on May 10th, 2025, the new Pope said he chose to take the name Leo XIV for various reasons, but mainly because the Pope Leo XIII, in his historical encyclical Rerum Novarum, addressed a social question in the context of the first great industrial revolution. Soos hy neem die social verantwoordelikhede baie ernstig op daar hierdie paus, né? Ja. Dan eindig hy af en sê, in our own day, he continued the church offers to everyone the treasury of her social teaching, social gospel, né? In response to another industrial revolution and to developments in the field of artificial intelligence that pose new challenges for the defense of human dignity, justice, and labor. Ja, ai. Nou, hier is nog een wat aangaan op daai een. Ja. Pope to release major AI manifesto. Pope Leo was yesterday expected to release his long-awaited manifesto on artificial intelligence, a bid to address ethical and social challenges as the technology rapidly develops worldwide. The US Pope was to attend the presentation of the Magnificat Humanitas encyclical at the Vatican in person, a first for the Catholic Church. He will be joined not only by the officials from the Holy See, but experts including co-founder of the American startup Anthropic, a key player in the booming AI landscape. Anthropic is in a legal battle with the US military after refusing to change its internal policy prohibiting the use of its Claude model for lethal autonomous warfare or mass surveillance. Leo has denounced the race for AI in the military field, saying that the delegating decisions concerning the life and death of human beings to machines is a destructive spiral. Since his election a year ago as the Church's first US Pope, he has repeatedly warned of the dangers of AI, including the gradual replacement of reality by its simulation. And he slammed the environmental devastation caused by the frenzied race for rare earth elements, which are essential for modern electronics. AI could be worth up to 4.8 trillion by 2033, a 25-fold increase in a decade, while concentrating its profits in the hand of a limiting few, according to the UN. Sure. UN Secretary General Antonio Guterres last year warned the window is closing to shape AI for peace, for justice, for humanity.
Leo has made the hot button issue a cornerstone of his papacy in dedicating to it his first encyclical, a document which lays the basis for church teaching and longer-term debate. Experts say Magnificat Humanitas could prove as influential as Pope Francis, Laodicea, a 2015 climate manifesto that triggered political and civic reactions worldwide. The Vatican sees this new text as an extension of its social teachings on protecting people in the AI era. Ek sal graag wil lees en kyk wat alles daar staan. Daar's baie wat hulle sê in Engels hidden agendas, as jy nou gaan mooi kyk wat sê, daar's baie keer gevaarlike dinge wat hy daar propageer onder 'n mooi naam van AI, maar dit kan baie gevaarlik wees. En hoe dit die AI gaan affekteer, en ja, dit sal baie interessant wees. It was signed on May 15th, the 135th anniversary of a 1891 encyclical by Leo XIII, which laid the foundations of the church's social doctrine during the Industrial Revolution. The Industrial Revolution transformed the labor market, people's lives, hegemony, and power dynamics, said Mariana Giripsi, a political science professor at the University of Zagreb and a speaker at an AI conference in the Vatican. At this time, it was necessary to train individuals in the use of tools. The same is true today. We need to train and educate, she said. The Pope, she said, will emphasize that education is not enough today. It's a wake-up call for the whole of civilization to be rational when we use these tools. Leo has emphasized the need for digital literacy to understand how algorithms shape our perception of reality. So ons gaan maar sien wat gaan gebeur. Ons gaan maar daai manifesto, daai encyclical in die hande moet kry, dat ons daardeur kan gaan, oom. Ja, die vorige pauses en encyclicals word baie aangehaal, baie naverwys, ja, belangrik. Jong, dan is so nou nog geskrywe ook deur die National Catholic Register, waar die uitgee, soos is nou oorspronklik katholieke sieninge. En die opskrif hier is, Vatican sets up Commission on Artificial Intelligence. Sure. Hy het nou 'n hele kommissie oor AI daar. They say Pope Leo XIV approved a new body as the Vatican prepares for its first encyclical, expected to address artificial intelligence through the lens of Catholic social teaching. Nou ja, Catholic social teaching is nie altyd in ooreenstemming met protestantse sieninge nie. Ja. Soos jy sê, mens moet kyk wat hy presies sê daar. Dan gaan hy sê, Pope Leo XIV has approved the creation of a new Vatican Commission on AI to coordinate the Holy See's response to the rapidly expanding technology and its implications for human dignity, integral development, and the Church's own internal use of AI. Terwyl ek hierdie lees, dink ek wat ons gepraat hier so 2 weke gelede, toe ons staat, die Suid-Afrikaanse regering moes daar hulle AI dokument daarso gesirkuleer. En toe vind hulle uit daai dokument is deur AI geskryf, daar's 'n quotasie verwysings wat nie bestaan nie, en toe moes die minister dit onttrek, want it was AI generated. Ek hoop nou nie die pause daar wat ook gemaak om En die encyclical is geskryf deur AI ook. Ja. Dit sal dan 'n geweldige slag vir die Katolieke Kerk wees, hoor, maar ek glo nie hy sal dit toegelaat het nie. Hy het dan maar 'n bietjie insig genoeg daarvoor. The move comes as the Vatican is preparing for the release of Leo's first encyclical, which is expected to deal extensively with artificial intelligence and its ethical, social and economic consequences. Ja, hierdie gaan nog baie aangehaal word in die wêreld pers ensovoorts. Reports have indicated that the document will likely frame AI as one of the defining moral questions of the present age, drawing a parallel between the social upheavals of the Industrial Revolution addressed by Pope Leo XIII in Rerum Novarum. The Holy See Press Office announced the decision May 16th. It follows a May 3rd audience with Cardinal Michael Cerezny, prefect of the Dicastery for Promoting Integral Human Development. The Vatican said the Pope made a decision in light of the development of artificial intelligence in recent decades, its rapid acceleration in general use, its potential effects on the human person and humanity as a whole.
and the Church is concerned for the dignity of every human being, particularly in relation to integral human development. The new Commission will include representatives from the Dicastery for promoting integral human development, the Dicastery for the Doctrine of the Faith, the Dicastery for Culture and Education, the Dicastery for Communication, the Pontifical Academy for Life, the Pontifical Academy of Sciences, and the Pontifical Academy of Social Sciences. Die Katholieke Kerk is baie sterk gevestig as 'n magtige organisasie. Natuurlik, dit is ook 'n land. Die Vaticaan is 'n staat, dus dit is eintlik 'n staatskerk, so is baie sterk in hulle administrasie ensovoorts. Dan sê any changes to the Commission's composition will be submitted to the approval of the Holy Father. The head of each participating institution will delegate a representative to the Commission. Its coordination will be entrusted for 1 year, renewable, to the Dicastery for promoting integral human development. After that, the Roman Pontiff will entrust coordination to one of the participating institutions, again for 1 year. The coordinating institution will be responsible for facilitating collaboration and the exchange of information among the group's members regarding activities and projects related to artificial intelligence, including policies governing its use within the Holy See. The Commission is also tasked with promoting dialogue, communion, and participation. Nou wat ek baie keer wonder, so 'n dokument, jy weet die paus is verskriklik besig, hy reis rond, hy's aanhoudend op toere ensovoorts. Hy kan nie die dokument skryf op sy eie geloof, hy moet daarso Hy het hulp, mense wat het vir hom skryf, okay, sal hy deurgaan en lees en aanpas. Dit sekerlik mense wat al die research gaan doen en die informasie bymekaar kry en al die tipe van nie alles op sy eie nie. Hy kan dit nie, dit is net te groot. As hy voltyds daaraan werk, okay, is 'n ander ding dan, maar hy is te besig daar, soos, dit is nou die hele Vaticaan stadse intelligensia, wat dit daar so nou skryf. Pope Leo XIV has stressed the global changes posed by artificial intelligence since the beginning of its pontificate. Explaining his choice of papal name in an address of the College of Cardinals on May 10th, 2025, Leo said, "In our own day, the Church offers to everyone the treasury of a social teaching in response to another industrial revolution and to developments in the field of artificial intelligence that poses new challenges for the defense of human dignity, justice, and labor." Ja. The Church offers the treasury of her social teaching. En een van haar social teachings is, soos ons daar gelees het, nie, jy moet nie te ryk word nie, jy moet nie geld maak of wat ook al nie. Soos, vir normale mense, maar nie vir hulle nie. Ja, jong. Soos jy moet kyk, wat sit hier agter alles in? Ons gaan nou met daai encyclical moet kry, en dan gaan ons dit maar op 'n volgende godsdienstige koerante sal ons deur hom gaan. Nie volgende week nie. Jy kan dit deur gaan en lees, dit is te dik en te baie. Ek gaan deur hom gaan, maar ek is baie geïnteresseerd wat daar staan. Nou ja, as jy kyk na die ander encyclicals van die voriges, ek weet hierdie professor Walter Fath, hy gaan al die goed baie deeglik hier wys al die probleme wat daar is en wat die agenda is wat agter alles so dryf daar en hoe dit inpas in eindtyd profesie ensovoorts. Ja. Die tyd alweer, né? Ek sien dit. Kyk, sterk ons die volgende week weer.